Au te whewhia whaelo atu leo mawhatasi nei le tae au. Ma le Loia o le whaolulunga o whamasino ia po laulau whamasino na ia ilsa ilingo sina leo le Pasifika. Whionga le atau o le sa Jerry Brunt. Ia le whato a tala mai. Mai Solomona taunu mai pōna pō. So i whamanuia le atau o nei tae au. Talofa. Ia, mo mona vi ia le tua ma whawhitai le tatum tai langi whaintu tali mai pe taunu mai whanua. Whawhitai fo i sio tatu atunu o le ono o le tau sanga ia mai lango fo le nātaimi. An mea mo ia ia. An mea ia pole mea o le a umai ai o le atau. Welcome back. Kalo fai. Ora pena ka ngomwe. Ja, en ka ngomwe ang po po se me a folfitu. Ja, se ma na yon manong yo tato la. Se tato malai vale. Que no me ka ukia le wege o le ato. Ska mai me ale ka kupu. Ja, e pe wa famous sai ali Pasifika. Ele o sa bot Pasifika ko malolo ya ko ari se. Atu langa le wa le sa pe no wa lo ta wa wo le o le mai le malanga mai a rock. Que le po fetu le. O le wei ile rock mo. Sole malo le fatotoa malo le sa ya e fa ngo fie monia ta tu tel no e fa na u meta to lu ba inga ya fie lo ngona ya u te lo vo fie se u fa le tu ma se u fa na u no e to no mai fa no al po e sa le lava e wala wo festa le ia mal Valentine nga kongwa o se be alo silinga mo fia ile to le Valentine lo ba ele foi se tau le Valentine mal sa wa va tu ia la Valentine kalo vai okay ya o tano e o telefone ava no e fata no e media la sunga ta se e mai amatanga ta no foi fa so a tonu e mala mai foi le tonu wa o le memo mua lava o ele fa ululu ia fa masino le o le tau vanga o sa o le ha pena ina ua feilo ai le temo moan fai le briefing a fa masino ile so lulu tala so lulu ia na au tasi umalava ia le fasenga fa masino o le fatino o tatu tau vanga e lima ia mo main judges. Okay. Tolu ia special awards. Tasi le alternate. Fatasi e ima scrutinia se lua. Ia, na mai ale briefing ia tu ina maila ia le secretariat o le tatu o lo ine ia tatu Samoa. Atasi e ima le local organizing committee. I oi Solomon. Tu melo leva noe Filia e lo senga famsino mo scutinia sia le senga famsino lima le amatol vale po ai e avea ma head judge le tawang e lua la head judge na piki e se head judge le special awards e se le head judge le main tawang ala le main competition so na lato au tasi umai lava. It was unanimous o au e vea ma head judge. O i whamasino tōni ma? Tasi ia le tamaitai mai tonga. O le tamaitai e Pito Solomona. To e Pito Filipino. Okay. Samoa. O le li mai Papua. Ia masi nesta mai tai mai o Vanuatu. O tōra i tōrima. Tōrima. Awa i whamasino tōru o for special awards. O le tasi e mai o Cook Island. Yeah. Tasi mai Fiti. Ma le tina mai tai palang. I think foi si leva na fea alwa ia inei le Pasifika. Ai pe ia le taiminei o la ea o mau i Solomona. Okay. Ladies something. Ia le okay. Le atau ole afoi. Ole atonu ole mena tupu. Ai ka kere i o mai ili stop notice. Ole atonu ole mena tupu. Wa kere le mau kala fea viai. Ole vai whapea na tutusa ia le tonga ma te mai tai Samoa. Whaine o lau vote o ape pai o ka whalong whamai ngai ngumi ia. Whamakala mai lau o side of the story.
Ia, whaafitai sa o le leia, ia. E whaate ia le, e mai sea, e whaate ia o le tūlanga na ona le, e le taimia whaatino ngau tātou o le tauwanga, le pageant night. Ia, anu me mua e se malmana i o le tauwanga ta mai tai malolosi malava. E le isi na wato ni ta mai tai to baluna la to fia whaiina. Yeah, sorry there. So e whainga, o le mto e whainta o le... Wa tafa. It was tough. I latu tapen penanga malava. Yeah. And I think it was also partly due also le level na lifi ia ye Solomon. ele ai. E moana. Yes. Ia le competition. You know, le competition. So ele imsisina la tu fia whaiina. Yeah. I le pō la wala tō i le tauwanga. Ma whatingonga o le afoi. O le judging o le. I tutonu o le rule book. A whapela, e me wala le tāwela, wale role le head judge. Yeah. Now going in as a head judge or as a judge, e tau ona tatia e se le atunu te sauai. Yeah. Because, you know, you're supposed to be there to pick that one girl. Yeah. Representing le Pacifica. Not to represent Samoa, represent Tonga or Fiki or Kong or Sisipo Whelava. It's the whole Pacific. Yeah. So we have to really look at the maitaita wa vea le tūlanga le. Le head judge la e langa casting votes in the event. Yeah. E se tai. Tutusa. E tutusa. E ele casting vote. Now, o le pō lea na approach ele head scrutinia. Yeah. Baua leo tangata fiso tai pea isi me whapea. O le scrutinias. Yeah. Ma le head judge. Sau sa o le head So judge. scrutinia la mai o i Solomona uma. E sau sa o ta umai le head judge. Apea mai we have a tie. E ile tusa. Ia bawanga ia na mata noa lea whapea atu. Lea le tusa. Whapea mai. Ia o le placing. Ia okay. Alright. Yeah, contestant number 2 and contestant number 3. Yeah. We knew who contestant number 2 and who contestant number 3 was because ole mo ki whasanga we know. But yeah, all right, that's it, mate. Ole A4 paper plain. Sa tatie tono la folder. O tano tulo au mai. Tano vai fa. All right. Now, the process I adopted was very transparent. I was never sitting here. That was the intention. I was never sitting here. Ma no more mia for so song here. I see from singo here. Remember, the casting vote is with the head judge. Yeah. Yeah. But no uta pare for so on here. I see from singo here. Transparent because all titi lo tu foi. O le Samoa ma le koto. Yeah. And the last thing to mana ole whapea mai whamsin Samoa wha au. Yeah, certainly. O le na umai wha o ia le mea nga avoid, but o lo tu whai whamsino i to wha whaspepe no tano vai wha. Yeah. Tolo whatu ia. Tu si lalo po numela lua po numela tolu. E a mai la e so ani whaingo le casting. So le la whai mea la kou le vote, le palota. Well, if so ani mai ia te. Ala mea le ngofo lo e cast na o vote. Anga u loa lava. Te mamanu ele e se bebes. Yeah. But transparent. Yeah, certainly. It's transparent. Tan lo ave tu a mai uma mai e mana u nau le pepa tangata ia. O tu lo a mai. A mai. O wai o luma mo tu lo luno sa vali le ile scrutinia, le head scrutinia tamai tailena. O la tu lo le tu mai le lau. Le la scrutinias. O da lo tu lau fa pepa. All right. She saw it. Tu lu nga fa so ya.
se tatala se va ai po, you know. Va ai po fea luanga ia le casting vote le. Kala, fa pepa kala. Sort out loa ki loa kunga. E lua palota mole contestant 2. Ia, Samoa. Lua contestant 3. Oh, koe kukusa hoi? Kukusa. I le whainga lea e wa ai po fea me ma o le a lili whanga i ai le te whainga o le casting vote lea ale head judge. O i ngā langa o kua e lo mo mawhau. Ma whaila ukala si le head scrutinia. Okay, ne ra la whaakingolo. Yes. La whaakingolo ala u pāloka as the head judge. And tu la fono na tawang. La fongo nga o la whaakingolo. Mo i loa la pa at least o lenga whaakingolo me le okay kilo mai loa ai. Po fese mea nga ia le pingalo over senga whamasino. It's very transparent. E rei whapea whaingo kangoka au mai ia pepa ngei mai kokongo sa ukanga wali si conspiracy nga rei ia. Nga mai whafukongo la ukanga. Ie se me whapea ngang kupu. Nothing like that happened. Ia, o kangoloa ingi mai ia le kako category lenga whairunga o le stage interview. Yeah. O ingane na whai e lau. O ina na beisai ia lau whaiunga i le contestant e ave i lau pāloka. Yeah. It was only the stage interview. And if everyone goes back, i le stage interview matoe mata. Now I don't think I need to say any more as to where and why. Why na avela paloka I anga fa apeo ke kikilo aku e ma lo si le stage interviewer ale tonga. Why would I not vote for why would I not cast that vote there? I le tamai tai tonga. As I said on makwa it was a tough competition. But that basically petulanga na matua I mawhai ai ona whaila o whaiunga o le stage interview i le vale o Samoa matonga e whai asi vala o le e matua mamawa and atonu e mai tau ese i tonga i a Samoa na o te vai atua whinau mai le ei lana sa o le tali. Now it's not about right or wrong answer. It's being able to engage on your feet, confident, you know, at a level of intelligence, but it doesn't say correct answer. We were not marking if I o maka se pepa suenga vo ile pe sa o pos kalisisi. But ole kulanga ngang kikilo yai. Kwa I ole level of confidence contestant to Alitara. Ele fesilingia. Yeah, sadly. The level of confidence why whaingolau a maka e tere fau tauwanga mo loa tau sanga o e whafoina I a tuna tauwanga nei wa whaisi leva whatever o pea waka koea inga ale ngi la vai whai te lelo experience sa lea tau whaisi leva matonga lulue mai lava male Samoa tourism e le ngata le whatinonga o le tatu tauwanga me Samoa. Ia, ai whapea fo I le avengol tatu tamaita I a o mātou whatinoa mana ia events ia le nei tauwanga. Le avenga I oi. Ia tunu sa whapea no whai ia tauwanga nei. O le mea e pe e tati titilo fo le ia. E se man mana I o tatu tunu. A malo oka fia e loa e loa celebrate. Ma ale malo fo e tina lava na mato ina ias na mato whatinonga ili le avena o tatu tau sala. Tina mato loa okal ke leo le me vale ang kupu. Malolo whakamali I mau ki o ese mai e wak. It's good e le whapea la kako mai a waku umal le pali kausanga uma. Yeah. But we, you know, ke le kai mi mo ki o ai e koe ka umai a. E mo whaku le ai kakia. Okay. Le atawa. A o lea tonu nan mena tupu. Le mafua longa vesi le wai whamtalare mafua anga mal temina whaiela o palota
Fea o so mai ai mau whamatalanga i an whai nei o aina whai. Ia, e na uma na whaatino ave loa ia pepa ia I scrutinias. Yeah. Mantua la o points. E leima se mamato... Yeah. E leima se mea whamasino e whaina. Ia na uma au, e te re lo fu ele po ina palo tai fea, po ina palo tai fea. Yeah. Ole tūlanga mo ia la wala tau ia. Uma lor tau wanga ave tali uma mai No scrutinias. scrutinias. O scrutinias whateu tusi. O ave ilunga ia Ele results. MC. E ave sa o la tau MC. Ele tu e mai no fu ia. Ele head judge position mato famsingo. E a luale Yeah. ave ilunga ele Yeah, MC. Whaalau mai. Ia. E ngā o wanga uloi ngā ngama MC. Le mele o I placing sa. Pai ngofo mo paki mo ai tēnā wana give it away. Yeah, yeah. E o whaela o ke maka ia le mai se level whamsin tonga lea. Te mai tai tonga le. Mai tai tonga. E au kilo mai lava whape. Kia pe ia langa au kilo le ngo vai aku ngei I le o ke le iloi nganga whape so nga vai ma ia kia. Pe pol mea ai o fia alu ia kia. Anga le ngene ki la ko ki wi ko ki ko ka ya. Pole ale menga le sa we fai mai sa. But you know, ola o kilo ka vonga le. Ola e kilo mai kia. I think she was trying to look for a clue or a cue that implicate ia o le ko ko ma fo fo but o ngo fo ia ala mai ya o paki. Yeah. E umanga whaala umule walau mai e first runner up ia konga e malo ia Leiataulesa. Ai ki kilo me kia o kele ki kilo e lau ngofo lo paki ama. Ku ilunga sa vali mai. Yeah. O ngalo lang amaka ilunga. Ferwa iloi musu I disi famsingo ngayo kalangi. Sa vali mai alu famsingo Papua ngayo kalangi. Confirm mai foi si famsingo Vanuatu. Le luakua al famsingo konga lea. Mo ku ia ku fesili. Oinga paloka ye. Oinga paloka ye. Oinga paloka ye. Oinga paloka ye. Wow. Yes, local fa. Now already right there what breach el mako duty Congo the rules and regulations. And menga le ngai langa kele lo makula fongo ya la felo elo ki mafo fo lo kele ngakula fongo le. Ele ka kau onga mako kalangoa inga amongst ourselves or with everyone and anybody. Ya mako score sheets and how we marked. Pouring up avema. But mako ibulia. Sawa facility saulo approach. Approach for my Jerry. Al ko lima ka ko. Ava. Yeah. Sa ngal ko lima ka ko men judges me. Feme oso mai malo samo. Really? That's what she said. Like, where did Samoa come in? Dale wingo local. Feme e ko okolu ma kong paloka mo konga. Ko lua paloka mo Samoa. O ke ilo papel. Fe oso mai le wa waku. Waku fe ke oso mai malau. Feme e ko okolu ma ko. Mangkora ke nga mai fas pepangi o ke le lopo o nga paroka po ko sere kolu o ko sere lu ele mangingo it was transparent but very confidential away o fa kurola ya nga lua sa mo lua konga no nga ko fala kung palo fa me fit palo ko longa lima o fa you're looking at it. That's what I said. Vaku, fa mai fail le pepa longa lima. Vaku, you're looking at it. You know, I have the casting vote. No, fa mai no, e kaunga lima. Pa o leo ke loinga nga umanga fai ma pepa nge fa. Mai fa le si pepa lenga mai ele scrutinia. Mai lo kango kusi. Contestant number 2 plus 1. Contestant number 3 plus 0. Ola vote nga. A vote nga. O ka loku fakasi uma pepangi. O ka loku ile ave skenge. But ol menga o fakwe.
you're looking at the fifth vote. Ala e o so lunga fa me le ai se o ele me le o kupu ele kanga ka le o fe me vale ka ngo malo ko nga ele malo sa mo malo ko va ku. My friend, head judge has the casting vote. Yeah. And even if you did vote, even if akulo usa pe ko vote. O le vote ale head judge. If wa ia ko ele fe ka will ko vote. But you know, but in this instance, lua. Pepa i fa mai po fe pepa. Aku si head scrutiny ai ko ke va le video lenga. O le kalangwanga por finga nga lai fai ma se head scrutiny ai mai ka ile le ko nga le judge ko nga le. Lau ke ku aku i si piko. O fa mama ku mai ai. Aku the 4 papers that you are looking at, those are the 4 that I collected my go. I me po fel pe palonga lima. Alo ke o fa ko loi o ke le lopeng ave e si scrutiny. But life mai po fel pe pa ka ku se inga le. Wow. Le fa ngu mela. Yeah. Le fa ngu mela le manga po le lo po le kolo fa ku. You're looking at the 5th vote. My well fa ku. Me, head judge. I'm the head judge. Nera ele que me fa pelo lima. La que fa ku kai kai ku ngo pepa fai kau. You know. O la do querer ale la au still le o manga le crowning. O Afka uma la si va mai si kenye po. I life I so that's why pe fa lo ku pe le mo ke lo ke le. It was to try and hear each other because o la do ke le música. But mo ingala le nga makai lo nga ke va ele le fe lua I alwa ku I. And all I could see pero nga lima o lo nga le. Ko lima ma ko kolung ma pa lo ka konga and only 2 o me o longa actions anga apea kolu lua. Of course I don't have to hear langa o me ka milo lo I si fa masingo Camilo, okay, o aku ikua. Bo uma mai au. Wa makwa I wa makanga wa viral. Yeah. Wa alu le social media. Nga ai lunga lai mo ke o le pole. Oi le teni tonga. Ole si hosta mai tai tonga nei. Oi non swafa. O ma ata mo elonga swafa tonga male. Termineo nei fai u ya tupo. Okay. No forma se tasi fo yo no bolsa tonga. Oh. E fai nga luena si I o le FFA. Solomona. Okay. Now, if everyone what will tell you na po I need to make that. Palmea na ma atu fa tasi mai au kilang. Okay. Wa lele ko makalango mai lo I o Ivan watu o le makio Solomona pa ele o ke le lo nga yo fam singo. Nga ele tasi iva lima. O le fa me wane o tup. Na fa pale ai I o I tonga ile pale le o le auta o le tau bangane Miss South Pacific. Oh, okay. Miss South Pacific. Ai na le fa ma sina na pale ai to have esel malo tonga. Ya endosa tu lo tato I nei wa man tu fo le Miss Pacific or South Pacific. Yeah. E own Samo. O le aseta Samo. Yeah, o le tato metotino le Miss South Pacific, now Miss Pacific Islands. O le Secretariat for nei, o le CEO o le tato Samo Tourism, o e vea ma le Executive Director. Okay. So it's ours. Ave ese lolon pali. Mai le farmasina. On 4 months nga crown ai, nga bay nei as Miss South Pacific. Ai se ha. Ave ese lo. O le tala le maua lunga o tawhailangi ma le al mera le angai. O le mena tupu tolu se furuta usanga talu ai. Le wa makanga. Le watu e wawangi uma mai ai luna pe an tupu anafi. O le mena nai ta ua mai lunga o wha maunga. Na ave ese ona o se mafuanga o whaise la a o lai pali. O le afea ma le setas ma se alo ali o tonga, tupu. O le princess, o le prince Tonga. Wala. So, ave ese ai loa le pali.
Ai wha o lo le pale lea, to e wha ui lo le pale I o I le first runner-up. Sita maita I Amerika Samoa. Whoa. So, le mea la tau ia, she is not to be called a former Miss South Pacific. Nang lele umarang term. Ngave ese. O le mea foi la nga lenga la ki le maro fa longo fa ia ma fai ka wa ku ma le kelo le pepanga sa. Ia foi le mea kupu o in nga ma fai nga ave o ia ma Miss South Pacific. Miss South Pacific. Na vai tau. Tele yo me lo fe ave and you can all you need to do is now go on Google. Ya vai le sau a ko ilunga o lo ka awili ili umama ya ma se tua inga ma says that pageant was really rigged. E na ona uma ona ola fta umana la mai ma ai tu fa ia mo me tu siwala au dia ile pora ma enta pena uma on straight after ile po ana ola ile o mai la lo teine mai le fa umana fa ile crown ku fa ku siwala au dia il paki e congratulate ile malo and now how can that be possible? How can that be possible? So ole talana si tamaita I famsintonga lea. She was involved, but she was decrowned. So she was, according to pageant protocols, she was never a Miss South Pacific. Miss South Pacific. A strip asset. Ole tene tutuila. Wow. Now, tell your conspiracy la vea isolo. Le kakikia but I think mo lo ko ka pe fo la longo le ke le me ko fa manino mai sara le ko langa ngai nga me o le va sale mara tu e o tanga te tonga sale mara tu wa o la mai tau tu fo le ia I fa sala ngai lungo le social media o le ai o fo ia ina isi tanga te tonga pe e tau le fia ia sa le lava ole mele ia wa vele mele tupu nei o te lo fo time se time le so le afi so tai tu ai I le private secretary Her Royal Highness the Princess Angelica ole ale na reach out mai o lo fia maua se fe so ta inga mana ia fai sile o fa le o fa ele o fia fo ia eu vai langa pe o le wala langa ai ma na tuma tu langa fo le va sa mo ma tonga e na ton wana le wa tupu ole ele tu inga na fa mai no wala to wa lu sa sai mai pepa famsin pepa o results o tele lo po feme era am fa no wala to mai o pepa nei o A4 results nei ta tala ma o A4 afe mata lo au tilo matu ilunga o pean tilo mai sa tau struggle like te si vaenga ile faitau mainga ma fasolonga. Now there was one time as the head judge and ngo advising uma ia fa msingo mako pole me lai kupu mai kua wo ale fai maru kua le MC te min fa lang mai fa tulo I fa msingo I'm going to go to the back to see pole ale me lai tupu pe mo mia se tatu so swang. That was the only time not walu to le. I'll tell that to na ina na wa fo. I'll tell what lo to my ile suyo secretariat. O lo to my le head scrutinia. O lo wala tu sa walu lunga fielo pole a fo me na to. O la tu lo pa wala ofesidi na fai. What's going on? What's going on? Saure la lo si head scrutinia ta mai. Ua fese ya isolo uma ia teu tusi fa solonga o fele metal fala mo mua lua tolu mal fa solonga le mena ua fese ya itol uma ia le nai skut nai MC but like okay ise me ona o fa tulo ia ele mo mia la ia fa msino ise me mo mia fa msino le ai la okay o fa kulo ise kenge head skutinia tu I oe ala tu e na male suyo le secretariat tatu
tu oi I te utu e mo mia na ia wala vange I se me fesilingi ai ia ka ko nga luenga le o fai paunga o la lo ko ya o ana no vai atu o le skutinia na le na sauna na post I lunga ma tau fa matala le ma le ai ma se me anu numi ana tu sa le lava o le he skutinia na le na le na mai ana fai mai lana langa ia release I o le newspaper Solomona fa manino uma mai and it's exactly how it happened Emma ko ile loa po fele le o so mai sa umai ia me umai now in doing all this file a recount ile hasuna fua o ngala inga wa uma fa kingo le recount e se ka va ai lava and fa kingo le board board of directors ele ye ke le ia ile fa masingo ma le organizing committee le lo penga ye scrutineers but it was an exercise nga fai le board o la to le na board nga ye o uma ke le lo po wa SSC e tau na ye uma ia sui uma ne yo o atunu sa tau va to va ko fai a quarterly council tau vanga tau ko count a to lava ia papers ia scores score sheets ia mato na o score sheets e ave o scrutineers sa e uma loka la ko nga yele apa na mu sa uma loka mai ko scores ngi e o ai matu ia fasi paper ia fa sa fa e casta ile ia le vote le head judge vote in event of a tie so lenga ia la ave uma loka ele so under certain procedures circumstances ai la tu la fono talai and ole afa mo se complaint a written complaint within 7 days all right alo ia na na providing a protest a challenge le fai unga le 7 days within 7 days ele tonta tara nei o le melia waranga they say there's no written complaint they say written mai le kungu se kungu but the board made the decision it's a tala all right now whether it was right or wrong whether it was but I think it was they made that decision because of mele kup on way oi follow kala ko e fai la ko ngaluenga e add malava point point o te re lo pena add ai mako point ia muri but fa mai score sheets ia fam sino i categories ia then fa fai ka uvanga ole fa linga na fa li mai ele tano mai pena share mai ele executive director Mawar Loia a contestant number 2 it was a clear win there was no tie so how come exactly that's where I'm getting at there was no tie wow ona ele evento de fa poponga na scrutineers polea there was no tie at all I must tie now nga luenga sa fai director board of directors uma na ye male board director tonga okay so they did a very transparent exercise mai fafo fasingo fai malava avifo e fai asi mamao o le malolita not 1 not 2 not 3 points kilia it was a clear win that required no casting vote as a head judge ele ifa apea nga fesuia e placings ele ka o menga pe ka o fesuia e placings o ngisi la lefo Paula me fa share mai Ellen Edinga there was no tie in the first place I mean in need I say casting vote and therefore that exercise lenga fai o casting vote unnecessary so fa kulo so avoid
la le mako casting vote Yeah. na fai. Ele kauhia, ele fa nga inga onga, there's no need. Fa alinga fai mai, yes. Ele ini ringa. So over mau kali. Ole kalinga ngale. Mau ye ngafai mai fo ela si kenge ole le pageant director porque kai fo ngole local organizing committee. Yeah, Solomon. Yes, we did. Nga ia fo inga le board member ale suia Solomon. Fa ad no iba yes, we did fairly recount. We had a clear winner. Oh, fakulo ia. Leave it. I'm glad. I'm glad. No falong aku. Yeah. Fai me local press release. Yeah. Yeah, ale foi só the press release. Ne fai ka aku. Ele ako uma mai le. I wish him fai la ko ka mai. There was no tie. Okay. There was this, there was that. Ele. Asonga fuana. Asolua e saulo le malaiva lele. Nga did you expect le stop notice le? So, le ai ola songa fua le mo. Stop notice. Oh, okay. O le tae au na fai le fono le fa to pele board ma fai la ko recount. Yeah. Ma to mai rola yo na awa tu lo wo mai le la ma to ma le vale. Na wa tu le na escort mai yo. Le ai. Na wa tu es ya wo ma mai an ma to o ngai oi Waikato le lo school. Wo reach out ai. Fo ele mena ma Talanoaga ma po whaalongo aku lea wa pei wo o vevesi. O reach out lo e whakusole, I need your help. Yeah, la kuala ia Solmonga. E whaipule. Oh, okay. E tai o le people's independent peoples. Yeah. So la kuala ia kawa kwai o ke ia ngai tanga ka vai mengo le makio aku ma whaipule. Kia kwa maa ku lei o went through check in security ai o lo le immigration ya ai ta mai lo ia tau sala la batua o passport mala o nga le immigration ang kilo le immigration officer lo passport kilo mai e kau fa mai man of the moment. Oh my goodness. Because already was circulating on social media. Was screenshot. Look, this is who Jerry Brunt looks like. Yeah. Kui fala ia lunga. Okay, am I okay to leave? Nope. Oh. You're not getting on that flight. Wow. Why? There's a stop order. Whoa. For what? I don't know, but there's a stop order here. Now, le matanga le mentupu. Le au konga ma le delegation le Miss Tonga ma le wakali e mai au. Ale kuku mai oku. Oh. So they would have heard. They definitely saw makoi wa ai mai lava ile mele okupu. Wow. Okay, fasi si maka foki ke la kunga ka fa yo ifo. E no ke la le po melo waka ka la ka mfa o nge lo mai le ki kilo. Wa nge lu ke fong ne po e aka mal ku ka fa yo di mai lu ke fong and you can sense it. Malaya South Kenya pati vai ne CEO. Yeah. Ma ka ko office ku lisi. La ku lunga le ka malo immigration fai por me okupo. Mai o le ka fia u fai e vai nga yo umanga so au me nga umanga aven mako li poki. Le wo mang kilia mai e mo ke oma. Because nga amaka rumor, it was rumored. Okay, e ka fia. Oh. It was rumored. Wow. But then it was reassured. Le ai e se me fa penga. Also fiara ia. And I think that was also the reason why ngo vidi isia wo le fai pu. La ku just in case nga kupua. Lo nga waku ko makenge ole organizing committee. Fai ia wa o ngakilia mai ia ula to leave.
Ai fai mai ale ai le se peparingi mea le o le ai ka kia mai le stop order kongo le system le stop order la le nga le wo sawa waka kala mai al pamka le ai okay le va ai lava ingi fo linga o se stop order okay le va ai po le ai le mai ngi grounds po le ai mafua anga po le a se kula fongo a Solomonga ngo breakinga po se ka lafu po le okay nothing Leiataulesa talanoa le stop order o oio le Loia o aia ingo me o stop order fa fe na issue me le stop order alan mafuanga lina issue ia be ano tom fai fa pulatu o mene o stop order e charge lo o leo ia ako me kia ka unga e invoca e ngale stop order o le wa me lo ka so em fainga ave e leo fa maui ile immigration ku ile la ko ku sia lo ia la kale le charge le fainga lo ese a fa pe o se ai ka lafu ia e ke alu e mai le polo inga kuskusia fa msingonga em fainga le fainga e ka fiai oi e stop e no le ka ko me le fai fo inge ia le fai fo inge ma kulanga fu ngai a fa pe o se kulanga kau national security po le ale kungu wa fa inga o nga ol kanga ka pa wa ma fai de o nga lem fa nga e fo me ka o DPO po departure prohibition order e fa kingo ele lo yesili but this stop notices e makwai fa keker fa nga it has to be based on solid evidence. Yeah, ele charging oil. Because for what? For what? Kere isoli se kula fa ko li lo fai melele mo lo kamalele mo lo au lele so lo ngani. Ole se na no mai tawa tini si o sa mai television solmona. Ola ua pe ua fesilingia ni solo io solmona le stop ora ne mata ua ye ele tele isolia se tu la fono ola la o a fo ilo io solmon ola marmlam ola ma quasi se al meren foi ko ha isi se al mera ten fesili mai e o ai nei lo ia I've engaged la liko team io so la unga lu e isi va engal ole act 2 pa wanda walu oi solomon ke mi fesili mai ai lo ia ole ale ground coffee oi lan ma fu anga ia e paola u kali lang ave e va paole ground no kelo nga ale playground because really that's what I saw it's a playground no ka alo mai la wa nga ia ke ale ala ka fika pole ali si umbo vai there was no ground given nothing at all o leo ke lo le wa issue mai le la ko statement ma ka mai grounds ka fai ka mai that's after the fact that's after the fact but au ki kilo go for ground ai sorry o le fraud le fraud so there's no fraud o le pageant ne menga fai internal processes i ko kongo le rules and regulations of the pageant ke mga sa kung challenge is a 7 days straight after you lodge your written complaint your executive director ole Miss Pacific Island carries out the investigation in accordance with the rules of natural justice fai le pole ale recommendation ko ave kong le board ale board le Miss Pacific Island deliberate la ko but that needs to be done further or pe ele family inga le pe famang yang le protest and that's it wol mela wo kupu nge in meleng fa kinga Solomon wo police Solomon ia le pageant wow and they've wo pe ola ko le pageant and they le la ko fa kinga la ko ka fingo they really criminalized Masi mafinge po si famisa no man. Ano ka si koy? Ele nga oin ka fi for man nga tuo. Nga ma ua malman matulen ka fi o lewo ke o fa mai ma ka fi uma ma ko fa no winga.
O le konga lea. O le konga lea. Le complain. Ko fa. Ia o le vanga alu le papua. Ah. O le kenge Solomonga la ne yo le Solomonga le o ke le lopo afe alu ai Filipino. But enga ma ua le nga fala nga makwe makila kila ka fingo ma mo si si Vanuatu nga la alu ngai si Vanuatu. But o le makwa i o le si me e fa ngo ai fo ngale. Le wanga lu e u makwa fa kai fo ka ko malo. Yeah. Kai fo le ka fiona mai kai palimia. Mare official Loia si. Yes. Ai mai se fo ia le board le kako Samoa tourism. Le tinaya Alii. Tuloni swafa. Ia matu ya tanga le board member le Samoa tourism. Nga makwa I reach out matua ia tulanga umaya activate me I mai I me I lunga le level le. Ili tamu fai e fatino le tulanga foi le e fisiling ia po ama fo ama fo ama I sei bai po le ai sei ai e ko kongol ku ol me umaya ai wakul falinga ale minister home affairs le opi o ye tonu le fai le fa lia tu sia o fai pule le fai mai alu Talanoaga ia diplomatically ia te o te admit I la wrongdoing ona fato ata tala le ole ko ABC le ole stop order they must forward admit for what exactly na fai la ia si tama fai pule le Jerry is not going to admit to anything because he has not done anything. And since when did our country hosting became the police of the pageant? And you're only exposing the government of Solomon more liability as it is. So, Otele Luapo. O inana matai no pe wo fefesa o ona na fa ailo atu foi se fa tole me Maria tu uma na fa mai lesi o na la abese sauni ya el watu lesi no sauni leo mai chacho wow no le time na tu na fa mai ele me na ita and this was on Tuesday night Tuesday night nita mai te au o la sa uni leo e mai wa veri la ko charges e mai e va tu e modia o ke lo ka vale lo faku o nga fa ko lo ya bo pala ai so ya fa fe o wali fo lo kom fa ke kama ta pena la patopa fa va senga me loka fa va senga le me o ya ka e foi anga eu foi lá ngai mo mi fa ko go so le wa ka pe ka kan for pui ke wa ku le wa basically wow sort out ma me ia ora ako a fa kanga a vese ako yo ofu ka penga uma me I ofu manga ke lo por ali o me fa nga ka ele manga ia ale aku pa ako ia ma aku fainga luenga ma menga o ma ia nga so out uma ka kia pe a mai ave au la wo veri o veri la ia ngai Loia ma la foi o ia si to fine ia to tele ai ai foto se tu a tele ia la fia fina ai ka wa kul menga nga ko e wa ku tele ia le par ke mingo tele mo sian tama ila fia fina ro tu me le wa ku ngofo ka lo ka ia fa me o le si fa kalkali pengi si o mai oko a o sa ungi bo ka penga fa penga o lo ka ele fa pe po la si ka ele o lo ka ele ke ba fo ya ma lo ka le lo ka ka o yo ko fu ai anda we e lua e pe o fa ba se nga kui ka pe lua e la ku ma pe ke o la ku o vaso ya la fengo su ya
O lau a maka ngo usai ka pa mentally. Yeah. Maka penga au mai. Awangi fake ia. Awangi surprise for ile se. Yeah. Le akupu. O lifo. Ai au fruits wa pese. Ai me ai ngo mai masamon community. Ai wansen me o kele ropo le almele kupu. Le almela akupu ia kia. Ai liso ke alwaku. Ale fanga umo fiangi kula pongi aso. Ala uma kwa yo iloa. La vale vai caminho si ia renga o de moli. O mo e le malolo le video ko fa fingim ko mai kia. Ya. E pe o nganga binga kakiri mauelenga o ile ale loko vai bo ki kilo mai sa fanga. Kalo fa eso. La fkangi si ya ko mai pola mela kupu. Wow. Pola mela kupu ya nganga roka kangi voga. Ya wangi iwa ai mai ole ka kangi ko mai kai. Wangi don't cry be strong for daddy. I'm okay. Look. Ya. Fa ali le poko le fa le ka ke ya. Fa si I've got my air conditioner, I've got a nice pair of. Kalo fa. So suat pusa isa vaku. Look. Dia kumul pusa isa be ai. Okay. Ese foi lo kalonga. Wa pele ka ke maka ia ka ke vai mo ai ka kai malanga I aku io Asia. Yeah. Ai langa lai wa kuma drugs ai mo. I got fear. Yeah. Sole. O ko inga langa perfio like this is what they go through. Medele ku ale. O le la wa mape. Wa pe ali ia o se sol kula fo ma ai fa me la me cha. Maloka le do pe fa pe I ko kongo le ngai mera pe ke wa ave ika fa pu. Ana fela lena e mo wile tala ole a te tala o te sa. Po se meole se fulu lua ele so angafi. O ele so ia. Anafi. Ile wa uli. So la so lulu. So lulu. Le mo wa ia. Le so lulu mo wai. O la fo ibo mana ave na fa mai fa tu lo statement. Ave lo statement. O fa lo ko lua pa pe I have to do this. A period statement fingol pong ka di so. Fai lo statement ko ngau kala statement fa makala as it happened. Pe al ka ko ka nganga le o le. Kom lo ave. Ave la ngai le Tony General. Yeah. So mo. Ave lo iai ya a ko mo ko skengo tele iai. Eu aku fai mai fai sa me ai fa. Ni ai no kwa ku kai fo la ka pequeno mala. Ka penga ma ko me ma fai mi ai lo la ka ki ala ko pa u already ngal ka pung ya ma lu lo o pe ke kwai mai ngo mai ia leo. Ya ko ai da de ku pu de me. Ai a o ka penga ko ia ma ka ki ai. La mo ke fa ka di ama ka kala moa ya a makali ia Ival awak wa media Australia, New Zealand. Ya ongayo ainga mai Amerika ole mawa it was overwhelming. Okay. Ya le pala awak wa. Yeah. Ya ma fe au fo ia fa ma si au ngawaku. Son me mo ya yo ma rul palo ka pe. Apai kai wa maro wa. Ka ilo vo palo ka yang ka e va maka misa mai e ko ngam sa mo. Le social media pe mo le ya. Okay. Ne tau ona le tatu taimi alo fa fo e te leo to ngia. What is the next move? After ya ole ta pena. Ole mo ta pena ya. We've already amata ia le fofuanga mo solmonga. Fatino lawa la nga lu mai la liko team o solmona. Ina mai lo la ye nei. Le fola mato Talanoaga mato filo ai se taimi le so por vas foma mata mala wi liko team Loia. Tu fatasi et mo la mo ito Loia. But I have to remove myself because o len tupu ai. Yeah. It's so se Loia. le tu tele nei usum tu fa fini Loia se tato tu they all reached out. Yeah. Mai kope esa. Le la ka ko ka penga lo inga. Now on me mo ngia ia ke le ma ko kupuse me le fa pe se kanga ka o se foreign individual arriving into Solomons. Ke le impact on me ko punga Solomon. Lo wingo le so si lo ko a fa pe la vai fel wa fai kal lo mo ia sen malo se fa lo fa nga inga Solomon me lo fai kala I lunga social media anywhere a fai ko kalango for based on what happened a fa pera ko kalango la kulo ka ule minska
mela o ai mai le mele ku fa pe O ka fia i hao ia. ka fia oi O ka fia. no winga la fia ai ni fongo e ave o fia in so angi e va ku ala ko e ke le ale the magnitude of melen ku pe ka it has a big impact i lungo la ko fo ia so definitely I'm going to take legal action taking legal action la suon malo son mongo yes for wrongful go for it if I made it detaining but what happened to my freedom to leave wrongful withholding I o Solomonga le se me no grounds no nothing ele foi lá kilo foi in ma fingelenga ma fo ale men so I will also be discussing with my team lawyers in engaged for la yo she has to be she has to be made accountable and mele onga olela Afia for there's a division among Samoans and Tonga. And it's sad. It shouldn't be. But I want to clear my name and hold accountable kangakangi. Ile melang kupu ile fengofi. Comment mai ile Loia ya matafeo pita me mea. Mai amo sa tupe me sa tupe. Matafeo fa mon mole. Mais si t'as tout PC c'est deposit ai Loia. Anyway, whaftai tere le a tau au te Loia i fwoi isto tuangi e te anga i ni sile ti o nei tai au. Whaftai mo le whawano ino lau teimi. Ia me sei, o le whaftai loto tele. E rau ana, e le lei o le Loia o lenga ma koi ka penga le mawhau whau i koi ngā mea. Ia, masalo anga o sesi o mākou, e kupo i koi ngā mea le winga wakangi mai ai pu mai aka mai o al mela le kia kai ngelo e lunga vale le va por sau au post o pio le mena ole tulang mo ia i wale o ka lokaika but afkai ai ka sanga ma kulang mo te nga ye fa lo pesca ko kungu mal malu le lo le tatu tunu na langona la van ma fa na to ole popo ole memo mai po le ngana ye I needed to get out. It was really my safety. That was the priority. Ole tele le petu langana ye na si le firma to tele foi ela te lo lungo social media o fai me maria lungo social media but fai mai ola ke mi sa release la ke mi sa caro fa kusoli le release e lo ku le release ko lo ka so I want to clear my name and I simply just want to move on and you know there are better things greater things from here and if I feel like we to have resolve or is me facile me na yata wo for you so will you ever be back why will I not be back I'm going to I'm coming back to collect my millions havia feito me tontai fa leo ai foi so mo se nganga faftai te le lava mo talo sanga ma fe au mo lia tu foi e no lungo social no Facebook ma fa o atu na langona I lava le nganga le filemu faftai foi tama o langi porta tu tai lang ele tu la fo ina la ono talo sanga sa failua and masuk tu olua kalo fai afia ile to na malo si la vale fesilia tu amai oi ama fa tu dela so tu olua so I mean we had to laugh to keep the spirit for la so ko la so ko so mo se ko ngi kalo thank you so much Leiataulesa manu tele ne yaso tado so tai pe fa fonga mai mo le tino fa tananga mo le Loia ya Leiataulesa Terry Brunt e pe na ye nei vai ngal tau telo fo le wa mala malama le tino le tele nga to la vo le mo ta upu o to lo sui o minuti on ta le o le iva nei tai au